Mutewele awasaingila wotenda kumile itoki ni ukudia mbondi benje tiwe toka lako utite dio muthewe na no nukia onotho no kwikana muthewe ibando wa tukuigwa thaseni wako ni we mume lakini ndiye kuona mbeza iti mbingi nako sino ndo iti mbeza mucheti mumandi mucheti mumandi namba muthewe mugera sinenge namba mugera eta wata mweta wakimwenda mugera wakingogwa mana bibi takana na semana na una pesa na namba mugera zile dio mwenda mbote namba mwenda namba mbote yende mukana jo wake la kwa na umaru mmoja ni wasiunga ni wasiunga wangataka hana mbote tuimanda pesa nukuwa tukwete utata no by the pesa si kwatu ondo nazeni omwe katikati wa kanini alamenda omanya mose wo mese pesa kuku yakaiki muno we musie ithe itu ni wona ayuka na mbesa nda ile sia mshimaba maybe akuya kuda biashara town bisiria sala ile loko na tuinge tuisemba na ume alamenda mbesa mutezi mbesa na uyuka wiki we lamete tell tutu uyuka wita bithio ni mundu na akana kaugwasia niko ketumika kuongelela mtu ne mbesa yekiu nene kana yako menagu lakini utende ya kila uende na kwa malawi yes ande na kwaka uimu no tulifanyaga mundika no thaithi wa uimu tiku weko lakini mboni benja uimu no ni aka mwili tukangije kueleza gazia kana likilo na group ne acha ngi azema isa mako mapindukie ukakaza ni kakwata mbesa kaendele naye kewa kigugi igeta na kaina kindu mwili tunaera na eche bedi na eche jao anakaiki ndo waishe mbesa ni usube undui so actually madam huyu ni umwe katikati wa akanini alamenda omanya osos ya muse uthukuma wiyamo we mwalimu we mutangasi uwe kuyai athukuma taoni biashara hii taoni unu kurwazia megite katuka getwi lakini ndio natuka na ndio nakachumba ke bado nakumakulwa mundu ayotinga ndukali kitili ukakeka utawala na yaka nomba juma kula sumo moto tenda ila tena kindu mutheu ukembo ya mweme ukija ndunga uyu kabambe ubindo no ukio huyo ndunga tinda mwichi kazi tionie no ko umwa William Mkono ukija ndunga baba kalanga na tume unaenda kule tu unaenda kuweka nje ndunga ba mutsawa yoke no ye kwato ye kule kaundo na tume ba ni mau ndunga no kompete ndunga ya biao tiwe mutheu makula tutie motetere ekulia ndio the mbesa mundu umeni wa ile umanyabala mukaume sia mbesa mundu mukani wa ile umanyabala muome umesia mbesa bebata yondo okay sometimes sometimes it was either not a mundu ume either ona kasirio kange kako yes either wo mundu muka either ona kasirio kange okaku either no mbesa no kindu chambe litutwana anorele tutwanite lakini tuyamboke kana itu ikianite 100% yes ona so no ngidhani na maybe yo kasela kange kako nese ngokwata mbesa mo kandilo kele avyo kandilo wako yala mezi eti ukili mahitaji mo eti kwa visi yeka wale kama ya nomba basi nakona ngena kwa mutheu nakona mbona kandilo kako ngukona nambonie hongo tumezo twa kuongelela mauti kuongelela mauti